Balay hapsa sitom. Balay ublay upsa yangi bangin yo mat ya gajing sa sitom. Balay kibriw ki yo mat ya gajing sa sitom bat gajing pang. Balay kat ujisu kun jong ublay ru uyo ya gane gajing sa sitom. Gajing pang bat gajing sa sitom. Kidei kijing maya. Nakwa ban ay lightly kimat man puson. Sapang balay ngi sa sitom. Kabanengkong man sa sitom kadon kam namar kapan kan mau yangi ba ngimlong ay klem ublay. Kumta ngi haban mat yaka knang bangin saw tho ba wat langi don kaspa agapo ngi sait ngi klan henry haga sitom sipa kita baro kimlong ay. Tang ublay ubarla man pensuk biang yangi. Pet ya gajing im kipai Israel. Pet ya gajing im jong Jesu. Namar bakum ubriu umla ban ba e kataga jingsa sitom. Kumta nagapor sakapor upenya jan yaladi batlaw pa daga balit ban yakren bat u jar jar. Kabaar ngi sa sitom namar ngi penyas rim yaladi baru kris. Omdon manu ru balasa sitom kampalat ban ya ukris. Kumta ngiru abang ngi sa sitom ngin simbenta lang ha gajing imu kris. Ngilong ki kris habang ipdiang ya gajing sa sitom. Kabalay habang ngi sa sitom ngi sitom rengkat baru kris. Ujisu hi ulaong ngin nganyay don bat pi barabor. Ublay jungi uday u Emmanuel. Kabamut ublay udon rengkat bat ngi. Kanikin lahaga kemen ne sitom ublay uday ubadon rengkat bat ngi. Kadu kadway ban yok pediang ya burom jong gajing mipat. Ngidei ban pediang ya gajing sa sitom. Tongin pediang eka daga ba penterli yaladi. Daga ba pediang ha gajing sa urit kum ujisu. Bat daga ba ngej skem ba ujisu udon rengkat bat ngi. Ha gajing sa sitom jongi. Kublay sibun.